chỉ bay với cô lệ thì tu lệ ngay thà tu rong rong tên giờ vai in đủ sáng là căn làn châu á bắt thiên mal sôm na aven na a om pui na changa him le dam taka in lo om zel theina turin đủ sáng na sang ber kan lana châu tun trom kan video a hian Mizoram sarkar sum le paya andin mundik tak kan ngai thla in kan thlir ho dona Mizoram sarkar din mundik tak hi zoram mi puita po in kan riat atul ve ema wangin tun troma hian kan anda chuak ani puje mal som zola van chong sangni somni pathum MLA electiona MNF party tiketa serchi biela tanga ding in Mizoram sarkar sum le pai din mundik tak aron soi chuana hi kan ngai thadona ni puje mal som zola van chong ina he thu a soi chuala hian Mizoram sarkara chief minister le finance minister pu laldong opo om verengani athu soi hi angai nomin a interesting hle maya chu wangin thir tu le ngai thatu zong zong te point atop thlenga lo thir tluan turin kanan som chu ani Chairman nei kan chief minister zom takte tin Zoram Research Foundation chairman professor Thangchung Nunga te ka panelist puite puti bisia pusota le pudaniela te le helaya mizom tak tak sarkar na poimo tak lo chel thin te kan ramtana kong sang sanga na tangkai mi pui chunglam tam tak local khom te le zirlai te jawain chi bai kan buk chewa voina hianin min han som ve a ti ra khan enge som kani chan ti kha ngai tu ka thiam lo viawa finance lama thiam na thuk ka nei san lova journalism lama kung tam tak kan oma ve na chuta journalism lama tanga kan lo theyang anga kan lo thlir ve thin na te be chan han ni don ta sela journalism ma jong ka om to box si lawa tu na chuan kan chairman ina soyang khanin law practice lama kan kalle ta dai box si chu wang chuanin min som chan tur kha kan thre thiam fak lova enge kan soyang kan ti la chuan thai ti zong kha ni mai ti kha chana ka don chu an ni deuh mai chu wangin voina hian layman minaranina kan thirna nia lang kha han soi kan duwa kan sarkar ho tu poimo tak phong vuan tu finance chang tu chief minister zom tak po thut luan ve thak maya ka tu soi tura hian a then phei chu a khong deuh dot te pom kan ringa kha kan ram le kan nam ta na kan thanem ngai na zona ni zelani ti lai kha chu kan hretlang vekin kan ringa mi puitling theu kan nia chung te chu kan soi masa ni sela thange hi ka chan pol kha sumin dai lo na deficit le kai noi ti nia kha puti bisia thu soi tang ringot bo han a thu pui jo afia ngal vek ringot mai hian alanga in dai lo na san jia chu lang reng maya 14 finance commission hun chung khamisani le som panga som ni chawa khan kan din mun kha asia veu maya central sarkar in Mizoram sarkar hena sum a petra thokota hey june sang ni le som panga nulama pheka chuan Mizoram sarkar khan open market borrowing larta mai hi tiang heng te po hi OMB te po kha amang lo hialani khati lai khan hei kan finance minister pulal so ta khati hum lai kan finance minister a oma helai hian ni hi thei pato pacho hun lai khan fakom le faka phuin ka khia voina po hian year of consolidation te puangin Mizoram sarkar le ba khan sa takena hun lai khan atla niama soyang khan 14 finance commission period kan din mun a lo thabok nen kan sum hu lo thabok nen kha kan ziom viawani amai ro chu 15 finance commission huna kan han lut chhota hei sang hi le som ni pakata tangin ni ru thleng tur ala ni kan boi chhota viawa kan in ren chem ve na 14 finance commission hun chunga kan in ren chem na le kan austerity measure kan lak ang chi te po kha enge ni min ron awat lo man khamiron pechi alo nge ni 15 finance commission a khanin kan chanvo kha a che chho tariawa sang ni le som pakwa som nia central sarkar train granite viable se sanga le zathum le somriat pasari chuang kan don line sang ni somni ni kata kha chuanin
sang thum zanga som ni le noi som re chawa tla tha a chu in thak na chu tam em ma sanga za thum chong le sang thum zanga tiang chuanin sokan ha tok lo le mamo danga pianga kan man rim ber hemi kan sum in dailona min phu ruk na lian ber kan ti thin post devolution revenue deficit grant kan ti kan don thina kha tlaniam ta zar maya sang ni le som pret som pakua a khatin viber se ni som panga nuai som ruk pasari kan don lai ni khat ni nia kha chuanin viber se za som li le pakua nuai som paruka atla to a azui zela sang ni le som ni pathum ni lia khatin viber se za som ni pa ni le nuai som ret pathum a atla niam le a sang ni le som ni pali ni nga hian viber se som ret le pakua vel riat kwa le noi som kwa pakhat vel ani lenga ni nga ni ruka pe chuanin thakata kan dona hi viber se som li pariat le noi som ret pathum vel chau ani to dona chu kan tla niam zar ani kanin dailona min phu puina thina kha tin sokar ma sa hun lai in hemi post devolution revenue deficit grant tla niam zel pi lama hian covid wangin har sana kan han tok le ta a mizoramin chu ta chuan ka assembly session no number kumin aneya khanin kan finance minister zon tak hian in house zona chandan khan kan sum mu tur kan mu lo ringo tak kha covid period khan viber se sang ni le zathum som sari le noi som riat antling le boka viber se sang ni le zathum le sang ni zathum som sari le noi som riat eng te hi sang ni le som pakwa som ni chunga share of taxes kan mu tur viber se zariat le som ruk pasari le noi som thum pakwa te sang ni le som ni pakhat chunga share of taxes kan mu tur viber se zakwa som nga pasari le 15 finance commission special grant seng viber se zanga som li paruk te ni ti assembly zona chana khana lo langa heti lai han covid thileng atanga awanga central sarkar atanga tranpuina kan dona kha viber se som kwale noi som ruk pathum ani ti assembly zona khana lo chana khan lo lang boka so tian so kan din mun ani wangin state te in dai lo sa tan viber se sang ni le zathum som sari chong an mu lo khan min han del ri chole boka ti chuan covid alo re a kan din mun an zia om chove ret na in tuna hian kan la tuar chhota zela kha kan ngai thak tong khan kan sum mu aya kan sum man tu ruam mana tam jok na khamia kha deficit kan ti chu ni maya sumin dai lo na tin soila afia mayanga in dai lo na deficit a hian in real bol na konga in dai lo na hemi revenue deficit kan ti hawa hi a serious zuala kan han soi thin ani a serious bera revenue deficit kan nei ani chuan awm zia chu masona na thona tan puk chu soilo ke mani kanin real bol na tan po khanin puk mangin kanin en kolti na ni do na revenue deficit kha hei he sokar kaldana him lowa FRBM act kan ti point a phal lova chu wang chuan khami kan danin min phut bera chu in kanin en kol na sen so ba ka sum la chuang mangin mason na na tho kha ani atlem tal thok tura in buat sai khania kha revenue surplus kan ti kha ani le maya nge ni a layman ria thiam zong in kan soi zung ani chu maro chu tuna kan ngai tha zo de chowa nakina nia atula ni chon soi fiale na hun te po kan advisor to CM finance lam khan in ala nei thowanga chuti lai chuanin kan budget a kan enge ni figure kan tarlan dan hi figure diktak tarlan atul ziale kan tum thu kan soi warlai hianin revenue surplus nei kan tum dan budget figure lo lang hi bi chian ngai ngal viau maya hei hi surplus revenue surplus nei tak tum na lam ai mai in FRBM act nu aya him chinakal tuma figure adjust kwal mai ani MT hi ngai to na aranom ta a entinan kumin budget estimate kha kan en chuan revenue surplus a khan viber se zanga somruk palin wa som ko paruk estimate siamani dai mayana hemi lo chua dan hi han keu thu le de ro chuan makdeu mai chu in real bol na sen so kan ti kan revenue expenditure tura budget estimate kha entaila kumkalta revised estimate in
vaibel che zaruk le somriat pasari zetin kan ti niamani kan revenue expenditure kha misa ta niam tur khan ingtine kan estimate thei ti kha ngai to ngai ta a thil mana pung zela so kana toklo pung zela tiang chuanin tin political appointment te pok kan siam so bel mola chota chuan sarkar na tharlak belte kan tum chho boka power le na sen so pung zelte tin in rel bol na sen so shrim alo pung chho zel boka heng zong zong tengai to hian kan revenue expenditure hi vaibel che zaruk le somret pasari noi som nga zeta atlak niam hi ari nom lo ani chu alan tira chu hei sarkarin sumnar zon kong mala kan ti kan ngai thla mara chu alian tham hei em han cover thei tur le khatiang lian tham tur kha chu mu tur om lova om porin om lova om je chu khalai revenue surplus nei tur kan in project dana kha number game ani ti kha achiang in ka ria zero revenue deficit emo surplus nei turanga budget han siam ang chia kha kan nge ni khalai kha kan soi lang ve sim du ni tin leiba chung chang hi ni sang ni le som ni pali ni nga hian chia changa state ina sum kan mu tur kemi state on tax revenue kan ti ve hova kha ke mani pola chia kan la lu ve ho kha vaibel se sang ka chatum som pan hit ling tura chu ta ni hey user charge kan ti tele thil chi sang sang tui bill le electric bill le mo khang sang sang kan sum mu hemi non tax revenue kan ti khan vaibel se sang khale za som ni pan hi noi som thum pakwa mu kan tum boka tun financial year avain cheng vaibel se sang ni zali le som thum pali noi som ret pakhat alo ni ta hey hi kan total revenue receipt atangin za som pakwa point paruk vel ani atin avaya kan sum mu tur kan consolidated receipt atang phe chonin za som paruk point pariat pakwa chawni omje chu kan sum man tur kan budget pumpu atang hian kan tho chho ve tur kha mizoram mina kan tho chho ve kan contribute ve tur kha ke mani tho chho ve tur kha za som paruk point pariat pakwa vel chawalat ling ti na ni ba zong kha mundang atanga central atanga mo kan don le khang lon kan pukte le thil nang khalo ni ta ti chuan kan tho chu hi atlem awangin leiba pung lo thei lova pung chho zela kan leibat ling khom po hi sang ni le som ni pathum ni li revise estimate ta khan vaibel se sing khale sang ni zasari le pakua noi som ni pakua ni tura chu ta nia sang ni le som ni pali ni nga budget estimate ang chon vaibel se sing khat le sang li le som thum pali noi som sari paruk tling sau tura ngai ania chu kan sum din mun mek chu ani athalova kan reveka kan soi tam to mi zong in kan pom ani sum din mun thalo hi chu ta chon poimo ta chu zoram lohiram dang kan nei lova hei zirlai te kan oma han soi tul ka ti chu kan chevela hian nam ni si ram nei lo an tamani an khoi thak em ma ke ni chon ram kan nei chen na tur kan nei chu mai ni lovin kan chevela nam dang nam tlem zo kachari tepo anyanga tin khasi te thleng pon anyanga tin tripura tepo nianga bengal ni ho tam tak chak zia te anila chim ralian omani ke ni chu mi zong thlang deuh tho kan loma chena tu ram kan nei hi ahlu zia hi ngai tu fawanga ya hello hi ram dang kan nei lova kan tu le fa te ta na ram lo nuam le ram hausa ni se kan du vekani chu apoi mo he in thlang ram kan nia kan in thlang thina tu po hi lo sarkar sela sarkar siam tu po ni sela vote kan pek lo te po an ni mai the amaro chu thlan chua ani to chon kan ayo kan mla kan minister kan chief minister an ni to ni chu wang chuan in thlang ram kan ni na hian in siam that angai na tur konga chuan huai taka thu dik chin kan soingam hi angai tak zeta pusotana soizok ang khan indim der le thu dik soingam lo hi thu khu lu tuk te po hi athalo mai thei ka soi tongin finance commission som pangana chunga kan sum mu tur hi kan thlelok vek to nasataka in ren chem na kalpui atu line tuna sarkar kalmek dan kan en hi chuan kan sum din mun hi a thamai don lova a chetul tul don ni hianin alang ma zok ni tun thasari le tlem chung le ka sarkar in rel bona sen so ti pung zonga kan malak na nasat dan hi amak viau maya sarkar sum din mun so nge kum year of consolidation puan ne na
in person zong zok zel hian kan kal ni na langa van duai thak ti hel point soila awom lo in ka ria awom lo lovin ka ria in ren chem na kan kal puina ho nia kan soi te tham neu neu te le lama sokar sum sen so ti pung zonga kan malak na na salo tuk te khami kan in ren chem na kan kal pui a household pion le a mr ti tlem ti le khang ho le he lai sen so ti pung tur kan malak na han khai khin khan tuna he chuanin ain thau talu tu ka he hi kanin en let vat atulin ka ria a sarkarin rel bona sen so ti tlem tur le mi puiten sarkara sum an chhun lu ve thin ne kan soya kha tax kan ti le non tax tui bil te ponianga bu fai man te ponianga khang ho zong zong kha heng hi a om to ka ti pung tura malak angaya amaro chu tiang ti thei tur chuan chu tiang tingam tur chuan sarkar phong vuan tu ten entir na siama moral rights an hlo chwa atulin ka ria a chuti lain in hai fur zong le sarkar sum din mun ni lovin ma ni zok in song het zong ang lek lek angai thei tura malak na mu tur on chho zela hi poi khop maya hey nama saber tur chu nasataka in ren chem phota chu mi nuwa state sum tho chu dan tur ngai tu ani ti kha kan soi dan ani lain tu nai ro chuan kan soi lo ang deuh rek zel hian thilakal chawe moti tur ani a poi khopa political appointment abikin han soi tai la political appointment hi democracy hena boi thla khopa necessary evil kan ti don mani enge moni tool ve na chin alo thelo chin te hi chu a om ngei ngei ani eng party sarkara po om vekani hei chu angai thina amai ro chu ti rual chuan ato ka fang kan sum din munina atlin to le mamo na nena han en milpoa han soirem thei chin hi a om ve a hey thil chen khatan soila akan ho tu ten om boka an beng theta kan thil zel ni ngal sela mi puite ol somna le in real bona ol samjong na tura chief minister office le secretary te po miniko a som kan ti lai kan soi lai in he kan chief minister office hi an lian ni na hau tak chho tariu maya heng so kan motor pakhat kol lo ti tele engem mo te noi dang kan soi thin te kha chu thil practicable chi lo lo ni po in soinon nga ya ka ngai lova thil te tham ania chuti rual chuan chief minister office lian lutuk le hau tak lutuk ringot po hi en non nga ya enge ni en non ka ti chuan in ngai tu anga in ka ria hey advisor to chief minister ringot po hi panga kan han neya office an nei theva staff an nei theva december ni som pathuma khanin Dr. Kenneth Chongliana kha vice chairman state planning board ruatan nia cabinet rank le cabinet facility zong zong ham thana zong zong pe kan nia ni som pali tha som pania MLA pali advisor to chief minister da anni MOS rank pe anni veka kan theveka tu tengen ni kan thria chu ba ka chuan hengmi pe pali te ba ka hian Dr. K.C. Malsom Zawa Mingan Soita Maila Assistant Professor MZU Kamika MOS rank Bokin Advisor to CMA kan handa boka ani hi han holding policy and call to turati ani tin puhau kum hauzel Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman akan ruata thakata cheng khat lo turani na in MOS rank pe kani boka facility ne chuan chu baka project monitoring committee vice chairman puanol rinoma MOS rank pe kani boka cheng khat lo ani thona in hemi rongot han thlir po hian minister nisilo cabinet rank pakhat le MOS rank pasari avain pariat tuna yang kan nei meka minister rank pariat hey constitution article 164 clause 1 angin MLA za ta tanga 15% minister ni thenia tin kan state ta wangin kai ni chu MLA kan nei tlema wangin som pani a minimum khamin phal saka chuti chung chuan hei tuna chuan minister rank nei kha som ni cabinet rank pakhat nei nen MOS rank pasari nen tiang chuan minister kha kan state puma som pani kan nei theisa nen som ni zet kha kan nei ti na ni ta a rank kha khang kha
kan din hmun ani a tin hei OSD to CM te po kan ruat deuh mola pu zona than dal rem rota dor pui veng cheng khat lo tur thovani a secretary rank government of Mizoram secretary rank pe kan ni a he pilal roading hi chule in service ania pension nai to a ani hi chu service line ni thunga OSD thovani a tin OSD to agriculture minister atan secretary rank ko om tur te kan han ruat le boka doctor sai than tluanga tin secretary rank tho cheng khat lo bok project monitoring committee secretary engineer ruat sai lo kan han ruat tu na chon midangin kan han thla le to a lal than zuala engineer lal than zuala kan ruat le to a tiang te khan consultant chungchang te pon soi tai la education minister mithiam le inge ni kan chuan kan neya mi fel tak kan neya thiam na lama po mithiam takani chuti lai chuan ama troyom turin academician tam tak le sarkar official tha tak tak mithiam tak tak anom line consultant kan han ruat singthum sanga lai lo turin secretary rank kan han pe boka tin revenue lama po revenue minister viak thatak la thalai tak kan neya ngai tu na seng mi chuti lai chon revenue lama officer tha tam tak anom line consultant kan han ruat le boka ani po pu chal soi thanga secretary joint secretary rank kan han pe boka khatiang khanin heng appointment kan han pek then khat official ni lo te po hile lama chon aru langin soila ruling party mi le sa an ni jela chu in ren chem na kan soila hian heng han thlir hian kan in en non thilom dan hi kan en fe hi tu lein kan thria tin in ren chem kan sarkar sum din mun chhiat ja a che thu ta ni lova tu na che thu ta ni lova a che tran na rei to kan soyang khan kan threveka in ren chem atul ja po kan soya kan au pui boka chuti lai jon MLA ham than na te po na sa takin kan han ti pung le loi boka makdeu mai chu hei MLA mani na cheng te chawin an don thin hei mani ina cheng mo quarters ni lawa cheng te chawin an don thin house furnishing te kha MLA zong mani ina cheng kher lo te tan po don thei turin kan han siam tha an MLA kum khatna nuai nian donganga kum dangzela singa an dong to dona tin in leina emo asakna tur housing loan thami kan ti kha nuai som ni thin kha som thuma kan han ti punga a interest itle ema 5.5% so ani loan thami kan ti tak kha lo ni tin MLA kar le sakna kan ti top nge ya thalu tu kani amai ro chu heti rol che hian car loan an lak thei thin nuai li ni thina kha an man ngai to lo an man tu to lo kha applicable to lo kha kan ti nung thar le nuai som panga kan han ti pung le car loan kha chu ta chuan apung la chu khami car loan pun na la chu pung thami kan ti tho 5.5% par nam tho kha alo ni le tin MLA fan nuai za som nga tangin zania kan ti punga MLA pe te hlo cheng sing ni atangin sing thum sanga tin free travel facility te po nuai ni train nuai thuma kan han ti pung u ka maro choi chu kan nuk let le nuai nia khatiang kha kan din mun ani kan sum din mun that lo zia ria kan thok dep line iti mayang hey council of ministers nung le meeting vanaya chuta chuan board sang chairman te le MYC chairman te hlo kha cheng sangre ta tangin singlia an pung le boka punna hi 400% ani sang khop maya chuan heng board sang ate hian ka soyang khan political accommodation political appointment kan ti ang vek ania party mi te vek om na kha ani board sang chairman kan ti ho hian ti chuan AMC le LMC te hlo kan han ti pung boka mayor singthum sang khata tangin singruk le sanga apunna za 109%. Deputy Mayor Singh Sangre Tatangin Singruka Apunna 114.28%. Executive Corporator Pali Tehlo Singh Sang Thumatrangin Singa Sanga Apunna 139.13%. Corporator Som Pathum Tehlo Seng Singh Nile Sang Thumatrangin Singa Apunna 117.39%. LMC Lam Lunglei Municipal Council Chairman Lo Singh Nile Sang Sari Zanga Train Singruk Sang Nia Apunna 125.45%. Vice Chairman Lo Singh Ni Sanga Train Singa Sang Sari Apunna 128%. Executive Councilor Pahni Tehlo Singh Nile Sang Ni Trangin Singa Sang Nia Apunna 136.36%. Alo Nile Boka. Councilor Pasari Tehlo Singh Nile Sang Hatatrangin Singli Sang Sari Apunna 123.80%.
board chairman le MC le LMC te lo pun na wang rengo ta sum sen bel hi kum khata hian noi za som ni panga singli sang rup atlinga kum nga chung pe chuanin noi za ruk som ni pasari le sing thum atling don ti na ni lo ti san ringot wangin he tenga sarkar tharin he lai mi tenen enge ni chief minister advisor mo political appointment sang kan ti ho zong zong sarkar sum sen bel na kan siam zong zong he thei chin chin kan han chu chin chuan atam khop maya kum khata hian cheng noi sang ni le zanga le som pariat atling ani chuwang chuanin helai sum sen bel tam lu tu ka hi austerity measure kan soile kan sum tin mun thalo kan soi mek nen hianin a calculation a hina kina ka kola en du chuan en thei anga chu kan tin mun mek ani awang hian ngai tu na kan sen tla ngai hlea kan sum tin mun thalo sa nen in ren chem lama kan lam hoi che lawa in hai vor zong lek leka kan kalawang hian kan soyang khan sarkar sum puk thin zinga a thalo a kan soi thin a pung tam bera kan ngai open market borrowing kan tia sum puk atu lo thailo kha kan advisor to seminar on soi chin ba ka khan tun maya hianin vaibel che tun tha po hianin vaibel che somkwa kan han pu le don ti chan sin bulama lo lang le to a chung chu kan din mun ani ya tin wise and means advances po kha kan han soi fia to a kha kha chu soi non to lo vila kan puk to za ta kha sum puk hrim hi dan bo chet na emo thil poi tak emo ani ama hrim ga chu ningot lova maro chu masona na thok tura kan pu kan yem enga ta nge kan puk ti kha poi mo a masona na thona tura ni chuanin puk kha poi hau lova ram chang kang te po leibanga tak tak an ni khovel ram house ber ber hi leibanga ber ber an ni chuti rol chuanin kan sum puk kha man na kha poi mo a so kana thok te hlo tura kan puk te ni phei chuanin kha kha pum pelata na tha em ani tin sum tho chuan lam akhanin chia kan han ti punga devana tlema zong in ren chem na kan kalpui dan le tho chu kan tum dan hi in mil mp hi ngai tu atulin ka ria a ke chu tlang dawin kan soile pop pop panga lan ceiling kalpui progressive tax lak tiang chi mi hausa deu te nok zonga bultan ain ate noi deu mire theilam deu ne ka hian bul kan tran emoni cho kan ti deva stamp duty 1% atangin 3% a kan han ti pung dora hi market value of the property tur kha ani a anga chu tur ani a apun na hi 200% atlinga tin cabinet meeting ni sompre tharuk sang ni somni pali na relangin october thla tang chuan bufai kezi khata subsidy cheng somni panga pek thin kha sarkar in cheng som a peto anga chumiam jia chu kan war mang tu ten cheng som pangan khul thina kha cheng som thumin an khul tran to don niom tak ani boka tin petrol le diesel vat atangin diesel atangin vat 2% la bel an ni ta boka hi soyang khan covid awangin cheng sari parli tara lo ti niam to khan ya tuna kan han ti sang chowa covid in min kian san toa om to ka ti san le deu po hi thilom takani amai ro chu in ren chem na kan kalpui dan le chia ti san hi ain milem tiro kan ngai to atulani heng te ba ga hian bufai man han ti san ne na soizom lo theilo ma se poideu pakhat chu bufai khulna a sum hlo reson bufai sarkar sum hlo ti tlem kan tum rual chein open market atanga bufai kan lei thin thatin quintal singli le sangli vel zet kan lei thina a supply tur a chang hiam ber lalova a chang sang zok kan than hlo wangin quintal khat zela cheng za som nga vel kan han hlo le phota sarkar sum kan hlo tur kha kum khata phei chuanin cheng noi zasari le som ko pani velai khami achang niam zok la lova achang sang zok la ka wanga kan hlo tur kha lo ni le a chang niam zok khai ti thei lawang han ti ngot po kha min ka ti theyang an tian changa khala ya po kha ngai tu angai chu ti lai chi a helai subsidy bufaya subsidy kan pek thina wanga mi puiten ration an khuna lo ti pun le boxi ate kha ain kol kal hian ke chuan kan ria a chulain te chu kan soya heng kan thil soi te hi nya sarkar soi sel han tum ngor na lamemo ani lova kan soi to angin kan sum din huna thalova kan ria sa ve kani a asiam thatur hianin kan sarkar point kong dik azo zela trula in siam thalova
tu nang zela kan mu chi nanga kan kal ani don chuan hey enge ni magic one te enge mo kan nei ni si lo chuan kan deficit ti anasa tu don ti hi chiang rengin ka hria a chung te chu voina hian kan ngai to hawatan kan chop chuak ve ani chung te chu ka soi thei tong ni phot ro se ka lo me